itariki 19 Gicurasi 2025 nibwo mu Rwanda hatangijwe inama ya ISCO. Ni inama yahuje ibihugu bitandukanye ndetse n'abanyacyubahiro batandukanye baturutse mu bihugu byo muri Afurika n'abandi baturutse ku migabane y'i Burayi. Inama rero yari igamije kwiga ku bibazo bya Afurika ndetse no kurebera hamwe iterambere rya Afurika muri rusange. Ni inama rero yahuriyemo by'umwihariko abagaba bakuru b'ingabo baturutse impande n'impande, by'umwihariko hari harimo n'abagaba bakuru b'ingabo baturutse mu bihugu byo mu muryango wa East African Community u Rwanda ruherereyemo. Ikintu cya mbere rero cyatunguye benshi cyabereye muri iyi nama n'umuhango wabaye hagati muri iyi nama, aho u Rwanda rwerekanye intwaro zikorerwa ku butaka bw'u Rwanda zikorwa n'ikigo cya Remiko. Ni ikigo kizwi mu magambo arambuye ni Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation. Ni amakuru rero yagiye hanze ashimisha benshi kumva ko mu Rwanda hakorerwa intwaro. Ni intwaro rero nanone benshi batatekerezaga yuko u Rwanda rufite ubushobozi ndetse rufite abanyabwenge cyangwa se ububasha bwo gukora intwaro nk'izi ngizi, kuko muri Afurika nta gihugu na kimwe gifite intwaro nk'izi ngizi nk'izo u Rwanda ruri gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ni intwaro kandi zatangiye kugera mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, aho kuri ubu ngubu izi ntwaro zikoreshwa n'abasirikare b'u Rwanda. Usibye gusa Isirayeli n'u Rwanda, nta kindi gihugu ku isi ya rurema gikoresha izi ntwaro zikorerwa mu Rwanda zikorwa n'ikigo cya Remiko. Hari benshi rero batamenye umwihariko w'izi ntwaro, ndagira ngo mbiguherere mu zirimo gusobanukirwa byinshi kuri izi ntwaro zikorwa n'iki kigo cya Remiko. Ese zikora zite, ubushobozi bwazo bugarukira he, n'ibindi byinshi bitandukanye ubashe kubimenya, ndetse no nakubwira byinshi kuri uru ruganda rwa Remiko benshi batari bazi yuko rutuye ndetse runakorera ku butaka bw'u Rwanda. Ese uru ruganda rwa Remiko rwaje ryari? Ubundi ko bivugwa yuko uru ruganda rwaba ari urw'abanya-Isirayeli, kuko nibyo, cyangwa u Rwanda rufitanye imikoranire hagati ya Isirayeli ndetse n'ingabo z'u Rwanda ku bigendanye n'imikoreshereze ndetse n'ibigendanye n'intwaro. Byose n'ubundi turabirebera hamwe, ndetse hari n'amakuru yandi avuga yuko mu by'ukuri nyuma yuko u Rwanda rumuritse izi ntwaro zikorerwa ku butaka bw'u Rwanda, hari ibihugu bimwe na bimwe by'umwihariko by'abaturanyi ndetse n'ibindi bihugu byo hirya no hino muri Afurika kuri ubu ngubu byatangiye kwegera u Rwanda kugira ngo basinyane amasezerano yemerera ibyo bihugu ko u Rwanda rwabagurisha izo ntwaro kabuhariwe ndetse zinagezweho. Ni intwaro mu by'ukuri zishimiwe n'abatari bake, n'ibihugu by'i Burayi nabyo byatangiye gukora iperereza ryerekeye iby'izi ntwaro, uko zikora, ubushobozi bwazo n'ibindi byinshi bitandukanye. Mwe kaze rero cyane, amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Rwogezwa Sogo. Kora kuri subscribe kugira ngo ntugacane ukubiri no kubura inkuru za buri munsi tukugezaho, ndetse n'ibiganiro binogeye kandi bizira impuha. Ikaze cyane. Nk'uko rero natangiye mbikubwira, mu Rwanda kuri ubu ngubu amakuru yizewe ni uko hari uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora, ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano byamuritswe mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ariyo ISCA. Harimo imbunda nini nino zikorerwa i Kigali. Gusa ariko amakuru ahari avuga yuko mu by'ukuri uru ruganda rumaze amezi atari menshi rukorera ku butaka bw'u Rwanda, ariko by'umwihariko ibikorwa byarwo bivugwa yuko byaba byaratangiye mu 2022. Gusa ariko intwaro zabo za mbere zikaba zaragiye hanze mu mwaka wa 2023, ari nabwo rero zatangiye kugenda zisakara mu bashinzwe umutekano ku rwego rw'ingabo mu Rwanda. So rero uruganda rukora intwaro mu Rwanda urwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation cyangwa se Remiko. Rukoreramo abanya-Isirayeli, abenshi ni abanya-Isirayeli, gusa ariko harimo n'abanyarwanda bafite ubushobozi n'ubundi nabo bwo kuba batanga umusanzu wabo muri ibi bikorwa byo gukora intwaro. Uru ruganda rero rukorera ibikoresho bya gisirikare ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rero rufite harimo kandi no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare. Ni nayo mpamvu rero ayo masezerano nakubwiraga ibihugu byinshi byo muri Afurika byifuza kugirana n'u Rwanda byashingiye ku mahame y'uru ruganda rwa Remiko, kuko uru ruganda rwa Remiko rugaragaza yuko intego rufite
harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona n'ubundi bikoresho bya gisirikare. Si intwaro gusa Remiko ikora, ahubwo inakora n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitandukanye birimo uniform cyangwa se impuzankano, birimo inkweto, birimo imyenda, birimo ibibasha kwirinda, birimo za bulletproof, birimo za helmet n'ibindi bikoresho bitandukanye muri make bikenerwa. Urumva rero Remiko ntikora intwaro gusa, ahubwo ikora buri kantu kose guhera ku isogisi kuzamura kugeza ku ngofero mu bikoresho n'ubundi bya gisirikare. So rero ni uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali, rukorerwamo rero intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, zikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivumbagatanyo, ibyuma bitorezaho ibyuma bitorezaho kurasa, ubwo ngubwo ndavuga ya matools yifashishwa n'ubundi mu myitozo gusa, ariko ahanini ibikoresho byatunguye benshi ndetse bikishimirwa n'abatari bake ni ibikoresho bikoreshwa n'ingabo zihariye, ubwo ndavuga special force, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa n'abashinzwe guhagarika imyivumbagatanyo, abashinzwe guhagarika imyigaragambyo, nabo bakorewe imyambaro yabugenewe ndetse n'intwaro zabugenewe zirimo izirasa imyotsi, zirimo izirasa amazi, zirimo izirasa umuriro n'ibindi byinshi bitandukanye. Remiko irabikora. Remiko rero ikora ibikoresho kandi bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israel ruzwi nka IWI, ndetse zemewe gukoreshwa rwose ku rugamba. Magingo aya ngaya rero zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda n'iza Israel. Ibi bikoresho byose byamuritswe n'uru ruganda rwa Remiko. Nta kindi gihugu kuri ubu ngubu cyo muri Afurika cyangwa se ku isi gifite izi ntwaro, ndetse icyo gihugu gifite n'ubushobozi bwo gukora intwaro nk'izi ngizi zikorwa n'uru ruganda rwa Remiko, ndetse rufatanyije n'uru ruganda rwo muri Israel ruzwi nka IWI. Mu mbunda rero zikorerwa mu Rwanda harimo masotera cyangwa se pistori n'imbunda nini zirasa muri metero 500. Izi zirimo rero Arad 5300 BKL n'izindi, harimo kandi n'izikoreshwa na ba mudahusha nka S Sniper, Arad Sniper n'izindi zishobora rwose kurasa muri metero 800. Harimo kandi izo mu bwoko bwa machine gun gusa, ariko za zindi zigezweho z'iterambere zishobora kurasa urufaya nka Negev ULMG, ndetse hanakorerwa n'indebakure zifashishwa nijoro arizo tuzi nka night vision sight. Byinshi rero mu bice rwose bigize izi mbunda bikorerwa mu Rwanda, uretse gusa nk'amasasu, ububiko bw'amasasu cyangwa se magazine na lenzi bitumizwa hanze y'igihugu gusa, ariko ahanini bituruka muri Israel. Uretse rero intwaro zikorerwa mu Rwanda zamuritswe, harimo izigezweho zikorerwa mu Misiri, Turikiya n'ahandi hatandukanye gusa, ariko ibyo bihugu nabyo bifitanye imikoranire yihariye n'ingabo z'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Hari amasezerano rwose basinyanye mu buryo bw'ibanze cyane. Ku bantu rero batigeze bamenya mu by'ukuri igihe ndetse n'umunsi izi ntwaro zatangiye kwerekwa Abanyarwanda ndetse n'isi yose, izi ntwaro ahanini zatangiye kugaragara igihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarahiraga nyuma y'uko atsinze amatora nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mu karasisi rero kakozwe ndetse n'imyiyereko yakozwe n'ingabo z'u Rwanda, hagaragaye ibikoresho birimo night vision, ziriya mbunda zose za Arad Sniper, ndetse na za machine gun, ndetse na ziriya mbunda zirasa ibikompora. Izo zose zaramuritswe mu karasisi n'ubundi kakorewe muri stade Amahoro, ndetse hanamuritswe na ya myambaro nakubwiye ikorwa n'iki kigo cya Remiko. Muri make izi ntwaro ntago ari intwaro zije vuba ahangaha cyangwa se ngo zimaze amezi makeya, ahubwo izi ntwaro zagaragaye mu mwaka wa 2024 ndetse ziza no kugaragara mu mwaka wa 2023 ubwo habaga
ubwo hari ingabo z'u Rwanda zari zisoje amahugurwa ya gisirikare zakoraga passing mu karasisi bakoze, rero izi ntwaro nazo zaragaragaye. Benshi bishimira ubwoko bw'izi ntwaro, bamwe bati izi ntwaro ubu ngubu sizo u Rwanda ruherutse kugura muri Israel, kuko ibingibi n'ubundi byakurikiwe n'uruzinduko Perezida Kagame yari aherutse gukorera imahanga, agahura n'abahagarariye Israel ndetse n'abayobozi ba Israel nabo bagiriye uruzinduko mu mujyi wa Kigali. Ibingibi rero benshi bahise bakeka yuko mu by'ukuri ari ibyerekeye izo diri zo kugurisha intwaro ndetse no kuzigura. Kuri ubu ngubu rero uruganda rwa Israel bivugwa yuko rwari rufitanye amasezerano arenze imyaka 10 rwagiranye n'uru ruganda rwa Israel rukora intwaro ari rwo IWI. Ikindi kandi uru ruganda rwasinyanye amasezerano n'u Rwanda mu bigendanye no guha experience abanyarwanda mu bigendanye no kwihugura gukora intwaro ndetse no kuzitunganya kugira ngo zijye zisozwa zifite ubushobozi ndetse zimeze neza, nta kindi kiburaho usibye gusa kujya mu maboko y'abashinzwe umutekano ku rwego rw'ingabo. Kuri ubu ngubu rero izi ntwaro zose zatangiye kugera mu ngabo z'u Rwanda, yaba abarinda umupaka batangiye gusogongera kuri izi ntwaro. Ikindi kandi wamenya nuko Israel muri iyi mikoranire Israel ifitanye na leta y'u Rwanda ari nayo yagejeje u Rwanda kwibikaho ibitwaro birinda ikirere birimo air defense system, yanafashije u Rwanda mu guhangana n'ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa mu gihe Kongo yageragezaga kurasa ibikompora ndetse n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa misile. Ibyo bikorwa by'ingabo z'u Rwanda ubwo ngubwo ndavuga za ntwaro n'ubundi zashyizwe ku mupaka zizwi nka air defense system bahawe na Israel bitewe n'ayo masezerano bagiranye, nizo zafashije u Rwanda guhangana n'ibyo bikorwa. Kuri ubu ngubu rero umubano uri hagati ya Israel n'u Rwanda niwo ukomeje gutuma umutekano w'abanyarwanda n'abaturiye u Rwanda bose muri rusange bagira umutekano n'ituze birambye. Ndagushimira cyane, ibyo ngibyo ari rwose nibyo nifuzaga guhera imuzi n'umuzingo kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kuri Remiko. Remiko imaze kuri ubu ngubu igiye kuzuza imyaka 2 n'igice ikora bihoraho. Ikindi kandi nuko Remiko ifite n'izindi ngamba zitandukanye mu kwagura imikorere yayo, bagakora n'izindi ntwaro zitandukanye zirimo intwaro nini, ubwo ngubwo ndavuga amatank, vehicles yose ya gisirikare n'ibindi bikoresho bitandukanye, gusa ariko byo ku rundi rwego. Muri make n'uruganda rukiri gutangira gukora, gusa ariko bitewe n'uburyo ki ibihugu byari byitabiriye iriya nama ya ISCO byagaragaje ukwifuza izi ntwaro, byahise bigaragaza ubuhanga ndetse n'intambwe ikomeye cyane Remiko yateye mu kurushaho gukora intwaro zigezweho kandi nziza zifite ubushobozi bwo ku rwego ruhanitse. Ndagushimira ko cyane, komeza ubane natwe no mu zindi nkuru zitandukanye tudahema kukugezaho umunsi ku wundi. Nizere ko wamaze gukora ahanditse subscribe. Ndagushimiye.